Reka nongere ngushimire mukunzi wa Paras TV show aho uri bose reka amahoro y'Imana abane namwe. Ku makuru rero Paras igenda bakugezaho agiye atandukanye, niyo mpamvu musaba ngo kuri subscribe, share, tubashe gukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye muzajya mutegurirwa nanjye. Breaking news rero ihari ni uko ubujurire bwa Bamporiki Edouard bwongerewe igifungo ku bintu bitakekwaga kuba ibi bintu byaba. Urukiko rukuru rero rufite icyicaro gikuru i Nyamirambo aho mu mujyi wa Kigali nibwo rwemeje ko Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 ku bw'ibyaha rero yarezwe ndetse n'ubushinjacyaha. Iyi myanzuro rero yatangajwe saa 8:30 zo kuri uyu wa 23 Mutarama 2023 nyuma y'uko isomwa ry'urubanza ryari ryashyizwe kuri 16 Mutarama ariko rikimurirwa kuri uyu wa mbere bitewe n'uko kuri uwo munsi wa mbere imyanzuro yari igitunganywa itarabasha kuba yagera hanze. Urubanza rero rwasomye uyu munsi ni urwaburanywe ku ya 19 Ukuboza 2022 ubwo Bamporiki yaburanaga ubujurire yatanze ku byaha yahamijwe imbere byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha inyungu z'ububasha yari afite atahawe n'amategeko, akabasha kuba hari ibyo yaba yarakoze. Ndagira ngo mbwire abantu mwakurikiranye urubanza rwa Bamporiki kuva na mbere, byari ibintu birimo urujijo, byari ibintu byakomeje kugenda bihagarika abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye mu ngeri zitandukanye, bakajya bibaza ese ibi ngibi bishinzwe Bamporiki bizagenda gute? Ese hazakorwa iki kugira ngo Bamporiki barebe ko ashobora kuba atafunga cyangwa se atabura n'ibihano bikakaye gutya, ariko bikaba birangiye n'ubundi bibaye. Bamporiki abamwunganira mu mategeko ntibagaragaye mu cyumba cyasomeyemo urubanza mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Urumva ko byari ibintu nyine cyangwa se uburyo urubanza rwari ruteguye, rwari urubanza nyine ruteguye uburyo benshi batabashije kuba babyakira bitewe n'uburyo rwari rumezemo, ariko nyine imyanzuro yo yari yafashwe nk'ibisanzwe. Ndagira rero mubwire ko muri Nzeri 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye gufungwa imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Icyo gihano Bamporiki yarakijuriye maze aburana ubujurire tariki 19 Ukuboza 2022 yongera gutakambira urukiko ko rwamugabanyiriza ibihano kuko yamaze kwikosora kandi yifuza gukomeza kugirira igihugu akamaro. Mu gihe rero Bamporiki yaburanaga ubujurire n'ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko ko ubusabe bwe nta shingiro bufite kuko ibihano yahawe ari gito ukurikije uburemere bw'icyaha yakoze. Ubushinjacyaha bukavuga ko bidakwiye ko ajurira igihano yahawe ndetse bugaragaza ko nabwo nta bujurire bushobora kuba bwahabwa na Bamporiki. Urumva ko ubushinjacyaha ntibwemeraga ko Bamporiki ashobora kuba yaburana bitewe n'uko yari amaze kuba yacibwa ihazabu ya miliyoni 60 ndetse n'igifungo cy'imyaka 4. Kuri uyu wa mbere urukiko rukuru rwemeje ko Bamporiki Edouard yakoze icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite ubwo yahabwaga miliyoni 10 na Gatera Norbert ngo avuganire umugore we wa Gatera wari ukurikiranyweho ibyaha bya ruswa mu nkiko. Urukiko rwemeje ko ubujurire bwa Bamporiki Edouard bufite ishingiro gusa ko ihazabu yaciwe bityo agomba kuzatanga ihazabu ya miliyoni 30. Urumva ko muri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda byarangiye bayamanuye hagera kuri miliyoni 30. Ubu ngubu Edouard afite kuba yatanga. Ubushinjacyaha bufite ishingiro ku bujurire bw'igihano cyari cyahawe Bamporiki mbere bityo agomba guhanishwa igifungo cy'imyaka 5 aho kivuye ku myaka 4 kikagera ku myaka 5. Bamporiki rero ari muri situation itari nziza akimara kuba yabyakira, ntabwo ari ibintu byagaragaye neza mu maso ye, yagaragaye ubona ko ari ibintu bimuciye intege cyane. Ndagira ngo mbwire abantu twahereye dukurikira inkuru ya Bamporiki mu bantu bayitangiye, mwabonye ko Bamporiki yakomeje kugenda asa nk'ugaragara ko akeneye kuba yashaka uburyo ashaka ubujurire cyane mu mategeko, ariko
ikibaye cyangwa se muri kano kanya nuko n'ubundi Edouard Bamporiki birangiye agiye gufungwa igifungo cy'imyaka 5. Aka kanya tuvugana ubu ngubu Bamporiki yaraye mageragere ku munsi wa mbere n'ijoro rya mbere haraye mageragere mu gifungo cy'imyaka 5. Reka ngende nishimire wowe twabanye, kora subscribe, kora share, dukomeze kubana mu biganiro muzajya mutegurirwa natwe mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe.